Kombongan masalok na puang tu di pakaborok lan puang Yesu selama melambi alo totemo Senin tanggal 30 Agustus tahun 2021. Dolo dia mai la orang iki kadana puang matua mai komita mas sambayang. Melambi totemo rampokani umpu di siompa kalabi komi puang belan naliu mama semi siapa kaborok mi lako kami taumi la umbasakan kadami o puang penama salo rondongkan deno paki basa melo itu kadami ki pake lalu sulapa katuangki lan puang Yesu kinai mas sambayang. Amen. La umbasa ki kadana puang matua lamai kitab Ulangan pasal 4 ayat 21 sampai 40. Pak tole pasal apa ayat 20 misa saya lako ayat 40. Kadana puang matua nakua apa na sengkena puang belan na kamu ana umpalau sumpak mua ta ekula ulambani Yordan sia ta kula tama tondok ballo tulana kamasiang ko puang kapenombammu ammu pota manai belanna lamate na lan tondok ia te sia ta ekula ulambani Yordan apa ia tu kumua lami lambani sia lamiala mipo apa itu tondok ballo ia to kananda itu kalemi da mi kalupa itu basena puang kapenombami tumitanan sola ammi garaga itu rapang-rapang di podiata merupa misa apa tu napak gagai puang kapenombammu lako kalemu berana ia tu puang kapenombammu susi to misa api mak pamampu sia kapenombanno kak ditimba olona ia ke anak moko bak tu membati sia tontong komi lantu tondok ami pogau kadake unggara-gara pangrapang di podiata moi anna umba duka nakua rupanna sia mi pogau tu apa kadake dio pentirona puang kapenombami ami pamapa adikki tu penanna allo ia te kualamo tulangi sia padang sia usabi komi diona kasalammi kumua manasa lama domi komi talan lan tondok tu lamiala mipo apa kemangka komi ulamban Yordan ta mimi misa itu lan tondok ia to sangadina manasa la disanggangi komi lana pati sambo komi puang diolumintu sang petayanan amit toromora tang pira diolu bangsa tulanane empali komi puang atu ia to lami penomba itu diata dio tu panggaraga tolino kayu sola batu tutang patiro ta ena parangi ta ena kumande sia ta na manguduk amudaka idio tu puang kapenombami ami kabutui ke kalebu tongan ni penammu sia diatammu male undakai ia ke manasa ko narampoi temintu apa ia te lan atulasai manasa lamin katoba ko lako puang kapenombammu ammu perangi berana ia tu puang kapenombammu ia mu kapenomban masokan tae na tampe ko sia tae na sanggang ngiko sia tae na kalupa itu basse sola nenek todolomu tu na tanan sola na polai sumpah belana pekutanan itu allo lendukmu tu atu dolo naiko
Tempon na puang matua umpada di tolino, daw kuli na padang. Sia mekutana ko, dio may randal langi, saya lako randal langi. Baatula denni, dadi, misa apa, kapuan na, te baatu dirangi, misa apa, susite. Demora kami sa bangsa urangi, gamara ka penomban. Tuma akadalan may tanga to apis, susimang kamurangi, siya tontong pa, tau tuo tu bangsa iya to. Baatu demora kami sa diata, unto bay saya la una la kalena, misa bangsa dio may, tangana bangsa senga, tete dio, kadipandasan, tete dio, tanda kale-kalean, siya tanda manga, siya kasih rarian, tete dio, 5 mawatang, siya takia, tiete, siya tete dio, penggauran, maapatiramban. Susitu napoga umupuang kapenombami. Tete mintuuna, te, lan mesir belan na kamu, dio, pentiromu. Mangkamu dipakitan, amu isan ni kumua ia tupuang, ia mo kapenomban, ta enaden senga ana, sangadinna, ia manna. Daw mo'y langi, napoperangian tu, gamaran na lako kalemu, laumpakilala ko, siya napatiruang ko tu api kapua, daw kuli na padang, siya mo urungan ni, siya murangi mo, tu kadanna, lan may to api. Belan na nakamasay tu nene to dolomu, siya napilay tu batiina, anna, iya kalena, usolang ko lamay masir, tete dio, kama, totoran kapuan na. Laurambay, dio tingayomu, tumay bangsa, tu kapua siya kuasa, nakalemu siya, lausolang ko tama tondoko na, siya lanabengko, mupota, mana susitu, haagamu, te allo iya te. Totemu lamu tandai siya, lamu palampe na kumua iya tupuang kapenomban, lan langi, daw, siya do kuli ina padang, inde to diong, ta ena senga na. Iya moto, lamu karitutu itu aluk na pondok siya, pepasan na, tu kupasanan niko, tete, totemo, kumua, mumalaga-laga, siya iya tu may anak mo undin na iko siya malambe tu sunga amo, lan tu tondok, lana sorong puang kapenombammu, lako kalemu, saya lakona. Amin. Kadan na puang. Malambe ete pa abasanta at tutotemo, may komita nanungan nito kadan na puang matua lan tema, da amo kalupay, jangan dilupakan, don't forget. Den kadatorayan aku adengki rakatang lamaling, batu rakatang malilu, batuanana, ta itu tangala, unolay itu disanga, maling batu tang mengkilala. Nenek madomi bangki, tumang ngalu, batu, umpe kadoi keden ni pepasan. Apa madomi bangki itu, tang mengkilala belan na dentu, usalioki, siya nenek yamoto, yamanna mo tua agan marasan dadi tu ditiro, siya di patutun ni tanga. Susibang siya moto Israel, iya moto anna toley na pakaintanan Musa, pakaintinan Musa, lan sura ba tole na kuha kanan day tu kalemi, da mi kalupay tu basena puwang, kapenombami, aya 20 talo. Napainga Musa belan na, taemo anna di tanga taru, tama tondok kanaan,
usolan itu bangsa Israel siya natiro mo Musa tonalan kalingkan dio may tondok Masir iya te bangsa iya te ta kaatunna dipakilala apa ta eduka kaatunna mak penggauran ta kaatunna mengalu apa ta eduka kaatunna tang mengkilala belana Buddha apa usalioi siya manna mo tuka paraluan na nana itu utun tanga ana inang sipatu ki tumatangkin siya makaritutu belana Buddha temaya agan ditamui do telino tumara umpatang mengkilalaki diona pangalu siya penggauran kale-kalean na puang matua nenek bangmo dipakilala diona pangalu na puang siya natiro kalena umba susi tu puang matua undolan ni langkalingkan susi tonalan padang pangalaran nadoloan puang ke kulla iyallo lan ma'rupa lentong gaun siya ma'rupa lentong pike bongi apa nenek duka bang tang mengkilala na umba ladikuaan na den tontong mengkilala Buddha tahu na sura melo tu apa kumua da anatang ungkilalai lasusi duka mo kita to tontong la di sura melo lampenanta tu pangalu na puang ana tontong dikilalai sia umpakilala ki ikedeni anta sepang dio may lalan paaporayan na puang matua amin kadan na puang kombongan masalo na puang may komita masambayang kure sumanga puang tu mama semi siapa kaboro mi atu totemo rampokan ni menolo di olo malabi imi pasakyakan pakatanakan ni puang kitontong ungkilalai iya tu diona mama semi da angki kalupai lalu mintu katuangki melambi totemo ki pasambayangan tu kombongan inde jemaat rama kama sei siapa kaboro puang tuma aku resumanga belan na ulang tahun sia berkat-berkat lan katuanna o puang kamu ungkama sei sia umpa kaboro tendu kato puang tumintu rencana lante minggu iya te kisorong di olo malabi imi kamu puang la ungkama sei kan ni la umpasake kan ni unting ayo ite mak rupa-rupa katuan onor kapelayanan lante minggu ya teh masorongan kan di olo mi puang kama sei siapa kaboro sia hibur itu kombongan lan kama susan belana mitambai kaboro tu tomatuang kisang sang silurangki keluarga Bapak Lisal Sarungu keluarga Bapak Paulus Palino tu mitambai kaboro tu keluarga Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Ismer Dalebang tu mitambai kaboro di Jakarta kamasesia pakaboro itu mintu keluarga ipasambayangan duka tu keluarga Dokter Edi Tanggo keluarga Dokter Yunus Tanggo mitambai kaboro tu tomatuanna lamai te tanga-tangana kombongan kamu puang la umpakatanai kamu puang la unhiburi nah mintu una pergumulang kilante tanga-tangana jemaat mitiro sia mitandai puang tu sang siulurangki sia tomatuang kitulan kamaramunan Batangkale Bapak Yohanes Gadi, Bapak Efraim Pabontong, Bapak Julius Dengen, Nyonya Peter Rama, Ibu Marta Batik, Bapak Peter Pakan, Nyonya Esther Sainuddin, Nyonya Dorce Tumembo, Nyonya CH Dengen, Nyonya Matius Ruru, Bapak SR Tambing, Nyonya Embon Ampulembang, Bapak TR Andi Lolo, Bapak Yusuf Rante, Bapak Oni Lakbur Lawal,
Bapak Romianto, Nyonya Joni Doa, Nakamasei Elora, Bapak F. Andi Padang, Bapak Leonardi Sambo, Sudari Liliani, Oma Keti, Nyonya Margareta Kobong, Bapak Karel Paranoan, Nyonya Ludia Kandola, Bapak Nasrul, Bapak Nyonya Yusuf Dengen, Nyonya Margareta Sarra, Ibu Matilda Timisela, Saudara Naftali Minna, Bapak M. Pasalongan, Ibu Adolfina Tilang, Nyonya Hermin Bongga, Nyonya Yohana Bura, Bapak Noplande, Bapak Yusuf El Samben, Saudara Teresia, Saudara April Rompon, Nyonya Samuel Tampang, Nyonya Selvi Silambi, Bapak Yakobus Pagiling, Nyonya Peter Tenna, Bapak Jonathan Sampai Toding, na senga-senga anak patuta enaki pokade di olomi kamasay puang. Kipasambayangan tu rencana vaksin lantanga-tanga na kombongan kamu puang la umpas sake. Kipasambayangan tu pembangunan ruang serbaguna ruang sekolah minggu lami pasake. Kipasambayangan tu pelayanan diakonia na mintu pelayanan lante laki tengayo lako pasake puang. Pagari kan puang pasake kan masola nasang mi perangikan lampung Yesu puang perabak na kasalangki. Amin. Salamat tomatuangku syuluk sola nasang puang kamasiki.